Best collection Mizo channel clear tu te Sipai vek ule. Taiwan le China boina so sang le America. Chinese military aircraft chuan Taiwan boruak an ron hip thuak ani. September ni som pakua sang ni som ni khan Taiwan ni poimo te le US official te chu Taiwan ni poimo den chenin hun an mang hawani. China thlona som pakua lai te chu inrin ni September ni som pakua hian nunchan an zira. Amani po khan Taiwan laka an chung nun na an lan tir to ani. Taiwan tuipui ho chin te chu ron pel phain chim thlang tuipui kuam boruak ate po China Air Force te hi an ron phit kwal hle ani. China hian Taiwan rum thainan aral thuam de ron khal chuaka. Taiwan in aram anga chhal chungzon ate chuan China chuan J-16 fighter som pahnih te J-10 fighter pahnih J-11 fighter pahnih te bomlian phur thei H-6 bomber pahnih le tuinhoi long run chi thlona Y-8 anti-submarine aircraft te aron chet la tirani. Tunruma China in Taiwan aron ephi anti mai lo phian mai Taiwan ram rul boruak ate chuan an fighter aircraft nei that an ron chua zalen ham maya hei mai ani lo boruak ven himna air defense missile system mangin an vil reng bokani. China in military drill nei chungchang hi zirtop ni som paret thakwa sang ni som ni khan lo puang zar to a. Taiwan le US in thurwalin Sipai nunchan an zir thin le Taiwan ta na ral thuam US in aron thon thin te chu China chuan a hel thin hle ani. Economic Affairs a US Under Secretary Kate Kratz chuan ninga ni som pasari thakwa sang ni som ni khan Taiwan khopui Taipei aron thlok luta ni thuma cham don nge kumsom ni chung US State Department milok zualin Taiwan an tlo voi khatna ni. US mi poimo Krachan Taiwan atlo hi China hian a hotak zeta voi engemaw zata soi chuak to. Communist Party newspaper Global Times in zirtop ni September ni som pariat sang ni som ni a atarlan danin US mi poimo te hi engtik lai po in Taiwan a an tam tala PLA fighter jet te chuan he Taiwan thlerkar hi ni tin an nei ve zel don ani anti. Helai biala thil thendan hi US le Taiwan hian an chut sual lawin China chungcha nga ngai dan an set chu a sual lo veo thin ni atar lan ani a. An kar boruak chu sazo ka chemal so ani a. Indo na chu pumpel rual lawin aron thleng dona ang hle. Tuna Taiwan tlo mek krach hi thlani chunga US mi poimo in Taiwan an tlo voi ni na ni a. US Health Secretary Alex Azar Khan Agusta Khan Taiwan alo tlo to a. China thin rim hle ani kha. Taiwan le US in lei China that zia kan threto a. Sangkha zakwa somsari bor chawa tang khan ral thuam po US hian supply to ani. Putrama sarkar nu hian Taiwan ne nan inzom na ti nge sawt ani a. China epnan ral thuam tam tak US hian supply to ani. A supply tur mabak tam tak alo mek bok. India hi eiruk luarna ramani a. Sipai ral thuam leina tur chena khoi ching pen alo ni nual to thin. Buffer lai pui leina tur ti ching pen te po India News lian tak lu atu alo ni to thin ani. Tun na India ral thuam leina tur sum ti ching pen ani le a. He ral thuam leina tur ti ching pen tu ni apu Mizo panga jet thubuai an pu na charge sheet chu September ni som pariat khan CBI chuan an the lut bel le ta. Heral thom leina tur teaching pen tu ni apu mi som panga jet thubuai an pu na charge sheet chu September ni som pariat khan CBI chuan a thelu bel le ta. Heng zinga hian mi mal le company engemaw zat an tela. He thubuai hi Agusta Westland Chopper deals kam ti a hriat lar khani. Agusta Westland Chopper leina chungchanga eiruk thubuai ani. He supplementary charge sheet anti amma an lo thelu to bel chana ni a. CBI special judge chuan New Delhi a thubuai hi a thelu tani. Central Bureau of Investigator 10 thubuai an thelu saka hian
managing director te general manager te le company a official then khat te an tela Mohali Chandigarh New Delhi Kolkata le Marisa sami te an ni hlom heng thubuai an thelu mi man le company te hi section za somni bi zani pakhat te zali somni zali somruk pasari zali somruk pakwale zali somsari pakhat IPC mangle Prevention of Corruption Act 1988 noya section pasari paret pakwale som pani le som pathum subsection number 2 be chana church anni UK in khuar company ten VVIP helicopter an supply tura sumti chingpen omni a hriatani awangin charge sheet thelu ani bok he thubuai hi chipchera phaulan alarem lawa thubuai thelu zinga pahni te hi Kolkata based company ni in sangni pakwa khan summan lo ti chingpen to ni a tarlan ani sum ti chingpen tu anga pu te hian bank kaltlangin poisa andong ni a soyani a midang tenen intiam rualin lai puimu silai museum tu company tenen in thu rualin bank ranga bank account le man siama account na mi chu an eitlang ni a soyani thildik lo tia pu then khat te chuan invoice lem te siamin email manga an in biak na tenen chui chu ani a heng lem chan nana lekha poimo an siam then khat te chu mu let le an ni hlom bok sang ni som pasari khan CBI chuan he case chungchanga hian thubuai an lo ziak lut to a air chief marshal chol ta le mi som pakhat hna charge sheet an lo siam to ani ole khati zong kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ole